Dane uskršnjih praznika Pink je bio ubedljivo najgledanija komercijalna televizija u Srbiji. U četvrtak je Pink sa rekordnih 23% udela u gledanosti bio daleko iznad komercijalne konkurencije. 4 od 10 najgledanijih emisija emitovano je na Pinku. Serija Mala nevesta, emisije Sve za ljubav i 48 sati svadba i Nacionalni dnevnik privukli su najviše vaše pažnje. U petak je Pink ponovo bio najgledaniji. Najgledanije emisije bile su Grand Show, serije Mala nevesta i Ljubav i osveta, a ponovo najgledanija emisija svih komercijalnih televizija je Naš nacionalni dnevnik. U subotu je Pink sa 21% udela ponovo imao koliko drugoplasirana i treći plasirana televizija zajedno. Zvezde Granda pratio je svaki treći gledalac u Srbiji, a među najgledanijim emisijama našli su se i Magazin In, Kursadžije i Nacionalni dnevnik. Na vaskršnji dan Pink je ponovo bio izbor gledalaca Srbije sa udelom od 20%. Milionski auditorijum ostvarile su emisije Trenutak istine, Paparaco lov, Nedeljno popodne kod Leje Kiš, U ringu i Nacionalni dnevnik. I konačno, juče je Pink ponovo bio na pijedestalu. Najgledanije emisije su bile serija Mala nevesta, Zvezde Granda narod pita, Nacionalni dnevnik i serija Ljubav i osveta. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.